Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong repso jong kasnong Maukawa, kasnong kabajengai tangku basan kilometer AA na kasor Nongstoin, West Khasi Hills District. Kilapan pao kajing benyaw shikat day halor kajing sep jong kiso, nomar kajing boy ksan haman lagi jay so bagitung. Nakaliang jong unong lum kubor jong kabati CTV, tang syuyo jing tip halor kani ulalek banjurip siya Maukawa. Hagabala sakhiru ya way na kiding so plom ubala say so bha but shisen pet ya kiso la I kumakim lele nrai ondah bala khej but pet chapo jong so la don tang da kiksan sudah kani kijing boy ksan ya kiso kala jaru om tang ha way ding so nrai haki way kiding so ru kuntup yo so phie uso plom uso yong uso priam uso peach uso phonong klau but ki way ki jai so u chairman jonga development committee kasnong Maukawa uba bi marngar ha kajing ekran bat ka bati CTV ulayatho bakani kajing boy ksain hakiso kala jala kumba katto kanis nementa bat ulayatho ru ba ulalek pentip ya kani kajing ja shaki bor badai pe jong tanat horticulture Hanongstoin banwat jing tip hendrai ka basmusi kalong ba shim layo satya ya ka jubab ka babiang nagani ka tanat Nagaliang jongi kalong kajing du nong ka bakraw sin perkat na mangi la thungi giding isok ba yok ban bam yok ban di ban penlang pisap non kam dei la kam jan barok kisok akan kisnong jongi hang ni Maukawa mut ki boik san ki beknyam kuni de pe na ba kisok ki plung ki he internet ne da pe chepo pat ki don ki san jan barok kisok ki dolong kumni hina tu kisok pi na du ki so yong ba ya I ki por mentlang adu so yong ba I nu september long so yong liur baham ya dor ha ka ya dietit ndak seponong cloud so peace shopping am jan barok hi so kilong kumni dapat ki bha ki bit ki biang ne da support bat ki ton kesan kyang la jan barok snong hang ni nde jan barok snong hi kilong gaju ki bai kyang kumni hi so bai kesan nakaliang jonga ronga de u chairman jonga dubulan komiti jonga snong malik mi hi ka bai ka por ha po horticulture ndai klem ai ka no no jawab ka ba biang ka ba soya hap ndai ki ai ki jawab bakim da don jing tip than makiru ya kani ki jing bam yang yo so ka jing perkhat ki jonga te mi pe ki jonga te kani ki snong jongi ka dai wai ki snong ka ba ki pen mi bun ba so na du so phi ha du so onong klau so yong jan baro je so ki ba mi ha kani ki than ni ki dong mo ki long ki je so ki ba o ka jing rep ka ba ki ai ka jing mentoi ki snong ka thawan yo sa ni pun sai ndai ki ni ki snem ta ka tu ni snem ta ka mut kalong ka ai jing nong ka kraw na magi na shu bandi so ti nga karpat la gumnu la kalong ka bala te nga apil sakal komen ba kan yarap lem ban paj benia ba kan examine ba ba balai gini ki knyang la ni ki wan ban penjot la ni ban boy ya ki so hani po song jongi